vjerovatno mi kao društvo moramo recimo sažvakati te neke stvari, neke teme, da uopšte steknemo mišljenje i da se malo možda ti ljudi, da kažem, u društvu drugačije posmatraju. Mislim da ih treba zaštititi jer svako ima pravo na svoj izbor da bude ono što hoće, kako je rođen uopšte i ne znam, mislim da bi trebali da budu ono što jesu i da se ni od koga ne skrivaju. Ne znam zašto napadati nekog ko je po nečemu različit od nas. Mislim da trebamo gay pride. Imaju i prava i previše, više nego što im trebaju i to bi im trebalo ukinuti. Još puno toga je da se odradi na priči o LGBT populaciji da bismo mogli doći do neke priče o slobodi. Previše smo primitivni još uvijek da bi mogli napredovati u tom pogledu.